درہبات شرفدار چاروکاں ہر جگہ کے نشتگے مارا چارگائے یا گوشت دارگائے دراو سلامت باتیں بلوچی زبانیں نو خیالیں آزماک نویس احمد عمر آزماکانی کتاب مرغ دائمہ بال کنا بلوچی لفظاں کا شاعریہ بے دگاں سن پتہریہ دیمروی کتگو جوزان تا آزما کے ایگا پوتی جاہا کے تنیگتا چشیں آزماک باز کم نوشتہ کنک بیتا کیا ایدگے دیما شتگیں زبانانی نوشتہ کتگیں آزماکاں گو دیم پدیم کنگو چکا سگو چارک بیوی بلے پدا ہوں کولے عدی مردماں کورے چما عرصے واضح صادق سبائے شونکاریا چکولوا دراؤ کے تاگمن عزم اولومی آزماک تاک تہا علی گوہر بلوچی آزما کار و عزم سرحالہ نوشتہ کنت کے بلوچی آزما کاریا نیم کرن برتگو نیمے کرنا بلوچی آزما کا پاوت یک دو جوانے و گچینی آزما کارم پیدا کتب بلے پدا ہوں 50 سال دراجی مدتی پد ایوکا یک دو جوانے آزما کار پیدا بیاگ پائچ زبان لفظاں کا چشے نیکیں پالے نہیں تو پدا وعدے کہ ماں 50 سالانی تہے ہمیں زوتے سالاں کے چمہ شانک دیں تا بلوچی آزما کاری و آزما کار دوئے مارا نزور و ناتوان گندگا کایا اوئی سخت باز جیڑگی گپے کہ بنداتی زمانے کے آزما کار کیا بلوچی آزما کے بنشتے ارکنوں کے تاں آہاں چپے میں موریں آزما داتک بلے چراہاں 48 یا 49 سالہ پد ہمیں زبان آزما کار چپے میں نزوریں آزماک شخص آگایا بہمانگی و حبکہ کنوکیں آوری احمد عمر بلوچی لفظاں کے پڑا نو خیالیں آزما کاری جاتا زانگو پجارگ بھی آئیے آزما کانی تہا پلاٹ توانائی کے سہ بیان کنگے طرز و طریقہ چیدگو چارسازی و کارستانی کار گرگ باز جوانے رنگیا گندگا قید چرے چیزاں عبید آئیے آزما کانی مستریں شروی شند کے آئیے ہچ کے ساتھ چاوتی بنگپا درنائے بلکہ ہما واقعاتانی چپ چاگردہ پرتر ریپ درور آئیے آزما وابا ایریں آدھے کے چندی رد شمارہ اشکنائنا نوشتہ کند کہریں زمستانی شپانا وط وقتنا گوہری وابا عشق گوہرا سہ شپ روچا پد پیتی دا پچکو دستی کے آدھیک شانک شانکیں چا گلا ککاری کو تو وتی ماتی گوانگ جد ماتی ماتی آدیک شانکیں منی ننک نو نمیریت وش بھی مرغ دائمہ بالکنا آئیے آزما کانی اولمی کتاب نامت کے 8 سالہ پیسر بزان 2013 آئیے اولی ایڈیشن چاپشنگ بیتا چدو پد پدا 2 سالہ پیسر بزان 2019 آئیے دومی ایڈیشن ادبیات اکیڈمی اسلام آباد مالی کمکہ گوں چا بلوچستان اکیڈمی تربت نیمگا چاپ شنگ بیتگ ای کتاب تمام حق مزد بلوچستان اکیڈمی واکو اختیار آئیں کتاب سرتا کیا ڈیزائن کتگ و کتاب کیا کمپوز کتگ نوشتہ نہیں کتاب نادر پا آزما کار مکہیں مات نامائد کے پوتی ماتا آئیے نیکیں جذبگو واہگانی درشانیہ سارائے کا نامداد بلوچی زبانیں نامدار و نوک پکریں آزماک نویس ڈاکٹر حنیف شریف نامائد کے بقول ڈاکٹر حنیف شریفہ پا آزما کے نبشتہ کنگا سوج و سرکتگ و آزما کاری تک و تکنیک آیا گشتگنتگو کتاب تہا کلی 23 آزما خوار کے گیشتر علامتی و بیانیہ تکنیک تہا نبشتہ کنگ بیتگا مرغ دائمہ بال کنند کتاب ٹائٹل آزما کے تو کتاب نام ہوں چا ہمیں نامہ ایرکنگ بیتگ مزنی حسابہ 80 تاک میں تو نہادی نوشتہ نہیں ہمیں کتاب تہا رداں کو ساچشتی رداں کے باریگ سرحالہ ڈاکٹر غفور شاد کتاب بابتا نوشتہ کنت کے مرغ دائمہ بال کنا بلوچی ورنائیں آزما کار احمد عمر اولی کتاب یہ کتاب آزمان کو وتی عزم کے سہانی ہمدپیں زبان کارمرزی سوابا وانو کا ساڑا تک بازیں وادی بھی تی کتاب نیادی گا 10 کفگا نہیں بلوچستان اکیڈمی ای کتابہ اکیڈمی ادبیات اسلام آباد مالی کمکہ دوبر چاپ شنگ کنگائیں 21ویں کرن رداں کو ساچشتی رداں کے باریگ لیکھگ بھی
بلوچستان اکیڈمی ای تکا دل جمع کاراں ساڑائی ما امید کنیں کہ چشیں گامگیج رداں کے سفر دیما جزے نگا کمک کار بن